Sudija Radivoje Radulović brine o tome da sve bude po protokolu. Episkop Stefan i gospodin Milan Stojić spuštaju časni krst i mi ćemo polako zamoliti auditorijum za apsolutnu tišinu. U ime Boga, start! Bogdan Dragišić iz građanstva stigo je prvi do Bogojavljanskog krsta i pobjednik je 21. Pavle Dragišić, gužva je pa se ne razumemo. Pavle Dragišić, predstavnik građanstva. Poslednje 2 godine imali smo kadete Vojne akademije, imamo Pavla Dragišića, pobjednika 21. Bogojavljanskog takmičenja. 1993. godine rođen, mlad momak, 25 godina. Polako, polako.